Min technician minn zabbar inti spiċċajt wieħed mill-iktar uċuħ marrufin f'Malta. Ġalli nistel, Toġbok pal-introduction. Bombastika aktar minni. Saying something. Ħudna lura, Luke ta' 10 snin. Min kien? Luke ta' snin, kull ma konna għanni kol chicken nuggets u moħni biex immur nilab fit-triq, dak iżmin konna għadna noħorġu nilabu fit-triq, that was the time. I reached the end of that era, għax warajja ma kienx hemm tfal oħra li jilabu fit-triq u jixxutjaw il-ballun, fimt. Aħna konna nqazzu l-ġirien nixxutjaw mal-garaxijiet tagħhom, jħorġu, that was me at 10 years. Ma nafx. Tikol, ansħu ġifiri. Considering illum kemm insajjar, dak iż-żmien vera ma kont inħobb xejn, like nara l-mistri jkoll il-brodu jgħidu ċitti jkoll hemm bikel ta' xjuħ. Gravi kont. Ma nistax nara arabala.